Menegaskan don ga review meeting ng banta ganega suang ganega situation lanega prevailing situation tama pening India dan Pakistan tinga minister in charge of food and spirit supply ngala lum jingilang ya borok ki deputy commissioner jong ki district ki paruka state adu as possible nga der review meeting tang berkat haji ngedai berkenaan situation ba jing bam ko bangi don kaman gasni kedai ban biang stok kedai ban biang ina dong sedong kenang ba kibri jungi kin jakta bin di menta gasni Frederick Jumang ila khot di review meeting dekat ban director dekat ki officer jonga through VC de ila ya kren bang ila tir bang menta gani kam ketang ba kanum ta ai pa ba kum belum menta kat kum jing sang thu hi jongan bilian di district baro kila ong ba nimdor problem kono maka cimbang belum tahu do kham giwe ni don stok rupiah belum tamu katum ga requirement ga bangi yo lembaga sarkar India murlas ko lapor kemukan ajar triton sibana ti ni la pukre mata ga ne kam one of the government of India kam pat a instructing iro ba kanang ba kinam cak tak pai ba jomi nga nagleng jonga nga simkhie nga khot meeting menegasni di hopefully gai kebadan ga no problem di kibro gila ban phone how number 1967 lalu don no issue gila ban call one number nang ba one number ublong ba 24/7 mas kower ngakwa ban tentu ya di paiba jong ke state jong ibro ba kimde banting kimde ban smi kimde ban panik ke jingde ba kemar ba mati ting ibro jongi ki set ni mitbi mas ndon ngono oh kela ya leccio sahat ki yang lain ye tiet ta kini ye baro ngar request ngelen jonga bomdon kamban ya long panik ke bam gedi kalau soption ke stok long soption ni don buffer stock man lagi district di negara tang kepat ipai bak bakin de bandia long panik